Hallo liebe Schüler und Schülerinnen, heute beschäftigen wir uns mit dem Verb lassen. Glagol lassen je vrlo čest u nemačkom jeziku, mnogo češći nego u srpskom, a inače odgovara engleskom glagolu let. Tako da vas molim da sad obratite pažnju na upotrebu njegovu, jer je ona zapravo ključna. Imamo pitanje was macht das Mädchen, poznata nam je aktivnost, i odgovor je es putzt sich die Zähne. Podsjetimo da je das Mädchen srednjeg roda, otud se ovde javlja zamenica es. Znači, ona sama sebi pere zube. Međutim, na ovo pitanje was macht dieses Mädchen, vidimo da ona ne pere sama, već i mama to radi, umjesto nje, onda dobijemo rečenicu es lässt sich die Zähne putzen, da joj se peru zubi. Znači, to je smisao glagola lassen, da vi ne radite nešto sami, nego naređujete, dozvoljavate nekome drugome da to uradi umjesto vas. Hajde da vidimo situaciju, na primjer, der Junge beim Friseur. Šta sve se dešava tamo? Der Junge lässt sich zuerst die Haare waschen. Prvo daje da mu se opere kosa, znači on ne pere kosu sam, nego frizerka to radi za njega i onda mi ovde koristimo glagol lassen koji kombinujemo sa infinitivom čistim. On se koristi kao modalni glagoli i takođe po građenju perfekta